laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وجعل نبينا محمد خير الأنام. الحمد لله الذي جعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس، وجعل القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. ونصلي ونسلم على أفضل الخلق سيدنا وحبيبنا طبيب أمراضنا المصطفى الأعظم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه وسلك مسلكه واعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحيات وأزكاها قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ثم بعد ذلك أسأل الله عز وجل أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان المبارك، أن يجمعنا كذلك غدا في جنات رضوان الله خازنها والجار أحمد ورحمن نشيها، قصورها ذهب والمسك زينتها وزعفران حشيش نابت فيها. آمين. أري جياب الله يتي الله تبارك وتعالى سبي دعوه الإسلام وهدين مكو وسبي أنبا دعوه الإسلام النبي جميع محمد صلى الله عليه وسلم وwadي مقرد مقبدي من دلين سبي دعوه مقتمين الإسلام ينكوجي وwadي خير الأمة وwadي دعوه مقت خير الأمم دعوه مقت بوري مقبدي مقتالوجي yawtunooɗi e ɓadondirɗi e ɗeɗo mofte islam. O ƴetti alqur'anare men nden, deftere men teddude nden, o waɗi nde complément, mana ko nde timminde, ko nde ɓanginde, ko nde firo ɗeya defte immorde tawreta on e injila o. Aray hiɗen du'ano annabijo on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam yo allahumma ɓeydu jam e kisiye e makko, kanko e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e dendagal julɓe taaɓiɓe saɓande annabijo e sahaba en ka islamu ɗo ha ñande allah taggeɗiɗo leydi ko roni ko woni e dow mayri kon. aray si ɗon feƴƴi mi toro allah e allah moɓidiro en nin kadi ka aljanna mo andanɗa hoore ma ngalu aljanna on ko yurmede allah. hoɗi doyteɗo on ko annabijo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, ittodeteɗo wula on ko allahu tabaraka wa taala. aljanna mo andanɗa hoore ma kuɓeje mum fuu ko kanŋe, ɓuurengol ngol ton ko misku, piindi ɗin e daɗɗuli ɗin ton ko zafaranul hashish naɓi tum fiha. aray si ɗon feƴƴi mi hiwro ngoɗo hiwrango islamu yanko teddungo waɗango barki, mi wiya kisi e allah e moɗon, ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullah. aray min yaafino min gantino to ngaari men ma habasana illa al udur. to ngaari min hewtugol ɗo ka leere ka min habbano ɗon, si wona nganto ɗule ko embouteillage on no gelorɗe ɗum, ɓaawo min waɗi ko fanɗi wo leere goto e mintaji 10 ka on point bambeto 1 heure 10 minutes eɗen ka nder embouteillage ɗon. aray welaafi jama on yaafoto e ceernoɓe tawaɓe no makoɓe ɓen ɗo cheikh mouhtar ari ɓe yewtude yewtere kendere, hay si e yondinorɗo nden ɗon tun yonayno, kono si haqqillaji yimɓe ɓen no yewta hiɗi faami hiɗi fiɗi ko menen e kaari hiiri data ma ko menen yadata, si tawi ɗum ɗon sanzi hasi kon haqqil bani adam wa khuliqa al insanu da'ifa. neɗɗanke ko taga ɗum esprit bani adama on no yaawi dirtude. o andi ko ɗum si wi'a bani adama no yaawi yiɗude, imo yaawi yiɗude, imo yaawi añude, imo yaawi weltorde, imo yaawi tikkande, imo yaawi faamude, imo yaawi kadi lundade. ko ɗi fof Allah hawtidiri nder aya on wa khuliqa al insanu da'ifan. neɗɗanke on tagama ko lowu ɗum, mana moralement, physiquement, logiquement, mana ko wiyete tarbiyatan wa fikran wa shu'uran. neɗɗo on ko lowru
aray inshallah ɗuɗata ko yewtiten dal mi yewtida e commission da'awa on aray ñande goo kadi ara wona fewdo o saayi ɗo ɓaawo ara e yewte mawdu on ko yaaji e fayda komi ɓuri faalede yo faame nder mawdu on koko yowiti kon e oɗo 24 e 31 on kono haray yewtugol fi bone fewdo bone on tigi sa watnani haqqil waawi wasi a pindinay haqqillaji woɓɓe goo ɓe finanano bone on ko waɗi haray yewtugol fi 24 on e nder mois de décembre ma yewta fi 31 on e nder mois de décembre on sa watnani haqqil ɗum andintina e woɓɓe goo ɓe andano sabu sattede saare nden haɗa no ñoƴƴitiɓe ɓe anda fewdo koye lewru hundu ay wona si haala kan noon woni fi wiyete kon fi fadail asima tawi haala ka yalti ka weeyo ka juuliddaji ko 24 ka hutubaji ko fi 24 ka hoore laawi ko fi muɗum ɗum hawnaki andintina woɓɓe goo ɓe andano ko ɗum karmakojo goo no waajo e leydi ka woɗɗa en ɗo ko yewta fi zina capital ngal noon ko capital andirangal ko wiyete intisharul fahisha sakitago jina freetown e nder ko yewta kon o wi hey kono yo julɓe jina jeelo ngon sakitike ndi leydi meɗen ɗo mo hoolaki daare baaru jina waɗama nokkel kaari o tindini e travaux kaarijo e bâtiment kaarijo hakkunde immeuble kaarijo mo yehi ɗon Allah hollay mo ko hawno tawi goɗɗo no jooɗi ka sera bandijo o jindi e sarden haa ko koɗo mo ɗaɓɓude ka o tuuyo harmuɗo jina o heɓaari nde ñando nani e konngol karamokojo ko hoto taw wi min mi yetti Allah banni mi ari o bayana ɗo ɓaawo mi waawi andude kam heɓoya jiɗira bandi istadalla bil khayri lirtikabil ma'asi o dallinori o tindinori moƴƴere nde ceerno on faandi on o yanoyi e bone on sifa on ɗon probléme aray ceerno on kan ala bakkatu ko allahu tabaraka wa taala sabu honɗum wa ma uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ko faandi ko fi yo moƴƴu kawral ngal ka Allah jaɓingol yimɓe ɓe e selingol ɓe ɗum koye juuɗe Allah on kono kan aray jeyaka e hikmatu da'wa on ñeñal ngal ka da'wa sappagol bone on tigi tugga hondu wiya ko ɗo heɓoto si wayiri noon ɗum ɗon findina e haqqillaji woɓɓe goo ɗaaninoɗi e yahugol ndaarasi ko noon woni donc ɓe mutoya noon e nder muɗum ɓaawo eɗen anndi cheytane o ɗo wa kana cheytanu lil insani hazulan cheytane o ɗo o naɓay neɗɗon haan ka o tuunata ɗum o ukka mo ka nder tuundi si niise ɗen ari o accida jom muɗum e niise ɗen ko woppowo hazulan min al khislani eni kanko ko woppowo haray si iwi ɗon attaque mawdu on direct ko toɓɓe tati woni nder windande men nde aranu ɗum ko da'watul muslimina ammeten ila tamassuki bi dinihim alhanif wal iktifai wal iqtina'i bihi والشباب المسلم الغيني خاصة ko noddugol julɓe ɓen taw julɓe aduna on fof se jooɗi ke concaser ɗo ka markage ibadu rahman ɗo e wiiɗe yewtude julɓe aduna Allah ɓen fof no gasa goɗɗo goye naaɓe no hooli hoore mum est ce que ɓe wowlay ɗo Konakri ɗo aduna on fof nanata kono allahu tabaraka wa taala o yettinay anniya no gasa kadi aduna on fof nana si o yehi Jamaïque on nanay konngol wolanongol makka waɗi duuɓi wulure e temeɗɗe goɗɗum hannde goɗɗo no dari e mimbar no jogi micro no fillitongol konngol ɗon ka o wiya Bilal makuno Muaz bun Jabal makuno sayyidina fulan wa fulan wa fulan kala bali ɗe joɗi Konakri ɗo iɗen fillitade ko annabi Isa yewtuno bani Israila ka hakkunde annabi Isa e annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam selon enregistrement historique tariha waɗa ɗo ko duuɓi temeɗɗe jowi e capanɗe jeegom alal aqal ko ɓuri e famɗude se wi annabi Isa wi'uno bani Israila ɗum ɗo ko tawde wowlanoma Allah waɗi barke konngol ngol yehi fiyen ɗum si tawi eɗen fellita wonde se laaɓani julɓe ɗimmoɓe men ɓe reedu
la'alla Allah tabaraka wa ta'ala o hewtinoye ɗum e woɓɓe goo ɓe tawanoka ɓe faama ɓe gollitira enen heɓe moƴƴere nden gila e jam'iya waɗɗo markas on jam'iyatu ibadurrahman on o heɓa moƴƴere nden hippuɓe dawa on heɓa moƴƴere nden iwruɓe ka woɗɗiti ari tawa yewtere nden heɓa moƴƴere nden wowluɗo on kadi no cheikh muktare wonno make ɗini so wowliri lillahi wa fillah kanka de heɓa moƴƴere nden waɗi cheikh l'islam ibnu taymiya o maki yingo ngon o wi ko baharu lugguɗo maayo uuyungo luggungo o maki fanɗi gaɗuɓe yolagol e maayo ngo arriya'u fa dhalika albahru allazi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu o wi yingo ngon ko ɗum woni baharu lugguɗo wonɗo e ilude ilande uyunde fanɗi noon hande golloɓe dina daɗuɓe yolagol e ngon maayo wiyetego yingo jarani llahu wa iyyakum min arriya yo allahu dandan woɗɗintina on yingo ngon haray ka toɓɓere ɗimmere en yewtay fi tahdiru shababi المسلمين من احتفال ما يسمى بالرابع أو الخامس والعشرين ديسمبر رنتينغو سوكاɓe julɓe ɓen ma o fonctionnaire men ko jogi ɗen cadre ɓe wiɓe ko julɓe notiɓe ka ley drapeau islam rentina en e tawtugol enen sukaɓe julɓe ɓen e fonctionnaire ɓe julɓe ɓen lagine ɗo tawtugol 24 et 31 tawde ko keferaku laaɓugo ka sakki to ɗum mi waɗa wasiyeji seeɗa pullo fu tawi sa jaɓitay tagal leere e juuɗe paykum a jonnaymo gorore so tawi en duwaka wadde 24 et 31 haray ko feetoji honɗi woni feetoji dagi e islamu jeyɗi sabu no ga kadi ayad mustawrada no ga kadi feetoji importaɗi hara ko bidiyayankoji ɗi julɓe kadi considéré kadi wonde ko iidije ka l'islam tawana l'islam ɗin kadi ɗin handi ɓanginde wona ye wonu mon e ɗum 24 on e 31 on tawa julɓe kadi no fiɗi goɗɗum ngo kadi ko perdinta jommum wano o jom bente wano o mawludu wano sappanagol laylatul kadri on gemmare hertinde ɗum ɗo kadi en andi ko piiji ɗi yimɓe hittini ka meɗen ga tawa ɗi ala lasli bal si tawi iɓe jokkiɗi ko ɓe jokkiri ɗi ko sabu maaro kon e tewu ngunden ñande wona ɗo yiɗugol Allah e nelaɗo seede kadi se laaɓani yimɓe ɓe reedu no wawi enen tigi ɗe wawi hebde moƴƴere muɗum min hecciyanki goɗɗo no dila wonɗo Afrique du Sud South Africa wonɗo Afrique du Sud o noddilan téléphone soni mi takki ka noppi mi gandi hay kodon mi wowa hebde appel ɗirowo ton o wi assalamu aleykum wa aleykum salam o inni ko ono woni oustage Mombeya oustage ɓe no ɗuuɗi Mombeya hombo e maɓɓe may hay ɓe ɓe keebaɗi eno de ditinga fo ɗum fof ko Mombeya ko wiyeteno Mombeya diwal Mombeya ɓawo ɗo Mombeya hoore fello hari ɗum no yeehi ha ka wiyete dara labbe ɗon fewɗo ɗo ha labbe ɗeffere ɗum fof koye Mombeya kontano wiye Mombeya e Mombeya hoore fello ɗum ɗo fewno asilama ko fewno mawɓe min ɓe ñinnuno islam on e nder Fouta Dialo har ɓe jogino ɗum keeri ɗon mini ko hombo eɓe Mombeya ɓe wo oustage Abdallah mini a ko min o wi hiɗon waɗi débat onon e mawɗo chrétien jo mi humpitike wonde on mawɗo ɗon e yewtere makko wonde waɗi duuɓi 40 ka coyciru ene eɗen mari sifa ɓen buyi tawi mo fesude kadi ka téléphone mini on ɗon ko bajjo yiya taw mo sanusi chrétien on ɗon ko goto anda taw mawɗo amma noon sukaɓe tawoɓe ina jokkude chrétien ɓen sabu intérêt aduna ɗum no ɗuuɗi hande wona fi koye fulɓe ɗum heɓike e meɗen heɓike on tuman o hini mi weltanike on débat on mbiɗo andintina on ɗo toɓɓere wotere fi yeeso ɗo yewdude sifa ɓen ɗon jaɓu takkande ɓe damir teddingol ɓe ko wiyeno ɗon konka débat onon wiyemo an faami tawi kanko ko ziyada makko on ɗon mi weltori mi jaɓi waddi kadi aya qur'ana wo Allah wi wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan wolaneɓe konngol walotongol e ɓernde ta teddingade mbayifu on tuma mi anditi ko imam Malik maki kon in anta akramta al-la'ina in anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ina tamarrada sa teddini tedduɗo haray a hettimo sa teddini layifo o sikkay o ɓure donc ɗum noon ko ziyada ko ɗum waɗi haray on tigi no yiɗi jonnugol numéro téléphone mum on
ɓaawo ko ɗon jogi ɗen voix ɓe mana wasila ɓurɗoro yawde on fi en communique haray si on tigi nani ella yewtere nde on tigi yewti haray on tigi no wallini dande faljiteede 64 on 67 05 03 64 67 05 03 capanɗe jeego e nayi capanɗe jeego e jeeɗiɗi fus jowi fus tati ɗum woni 64 67 05 03 arten e mawdu on aray toɓɓere aranere nden andintingol enen sukaaɓe en jogitagol enen julɓe ɓen jogitagol diina men kan fal naktafi bi dinina wakkilo ɗen yondinoren diina men islamu kan ka diina ka allah tagiri en fi muɗum o arsiki en kadi jokkingol en kan ɓaawo koye moƴƴere makko kanko allah o jokkinta goɗɗo peewal o yeetike en ka qur'ana o wi'i man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ka kala mo allah faandani fewnugol ɗum o yanyanay fondo makko on oɗo islam abdullah ibnu abbas tindore ndaha mofte ɗen hibrul umma on radiallahu anhu o maaki wonde kayfa yashrahu llahu sadrahu lil islam o wi ko honno allah yanyirta ɓernde jiyaɗo makko on wonande oɗo islam allah wi yaj'alu llahu hubba al islam wa tanfidi awamiri l islam fi qalbihi ta'atan wa tahdiran o wi kanko abdoulah ibne abbas honno allah hebbiniritta ɓerde goɗɗo islam yashra sadrahu lil islam allah yanyay fondo mo o faala fewnude wo o yanyana fondon islam ibne abbas maki no allah gerdata ɗum ko allah hebbinay e ɓernde neɗɗo on yiɗugol islam o allah yiɗinamo kadi jokkugol ko l'islam on yamiri kon allah yiɗinamo ɗoftagol yamiroje islamu ɗen e rentagol e ko l'islam o rentini kon e mum ɗo ko poyin ara noon si allah yiɗi jiyaɗo makko o waɗay ka ɓernde makko ɗo yiɗugol jokkugol islam on rento e ko islam o rentinimo kon e mum ndaare ɓaawo annabijo sallallahu alaihi wasallam o feri makka o senike madina ñande ayatul hijab on jippinoyo sonnaɓe mbuumu ɓalli maɓɓe ɓaawo tawde sonnaɓe julɓe ɓen ɓe yiɗi diina kam fewndo on saayi ɗon ɓe wawa jidirawo ɗen jogii fewndo ɗo catastrophe oyi sonnaɓe ɓe andanta hoorema no wayi wa courant masu ɗum ke ko metti contrôle ɗe famine nde ñande ɓaawo allah jippini ayeje ɗey yudnina alayhinna min jalabibihinna walyadribna bi khumurihinna on ala juyubihinna ka suratu nur ɓe piyo e maɓɓe ɓe jippintina e maɓɓe ɗe banaje maɓɓe suddayɗe ɓalli ɗin nde ñande nene aicha maki rahima llahu nisa almuhajirin al awwal allah yurmini ɓe sonnaɓe feruɓe worɓe feruɓe yi makka ari ɗo ka arande laawol lamma anzala llahu qawlahu ɓaawo allah jippini aya on walyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna shaqaqna murutahunna wahtamarna biha nene aysa maki nden ñande ɓe seeki banaje maɓɓe e ridoji maɓɓe e kunsasiji maɓɓe ko ɓe jogino kon ɓe waɗi ɗum burmusuji ko ɓe sullira ɓalli maɓɓe o wi bimbi ne ñande tawi saare madina ne fof no niɓɓiti hino ɓawli a yiyata hay ɓengu ma son fotti koye landomo ko ha homboni limaga li annahunna fahimna ma anzala llah wa habbabna tanfida amra llah par ce que ɓe nani ɓe faami ko allah wi kon ɓe yiɗi kadi gollitirgol yamirore nde allah yamirinde ka eɗo sikkude ko mere darni goɗɗo temeɗɗe tato e sappo e tato yimɓe contre te wulure yimɓe manko ɓe seeɗa woɓɓe wi ko temeɗɗe jeenayi goɗɗum woɓɓe ni ko temeɗɗe jeɗɗi e goɗɗum en tout cas ko julɓe temeɗɗe tato e sappo e tato darti wulure heferɓe ñande badri eɗo sikkude ko honɗum pusata neɗɗo haa ngo waɗa ɗum ko al imanu billah wa hubbul islam ko gomɗingol allah ngol e yiɗugol islam sinani ɓe wiya awa allah ɓaylimorde ko nin balansiriri hara ɓe ngal ɗo yafano men ha men ɗuuɗa ɓurani kono ɓe darti ndaare ñande annabijo sa sallam yamirnoɓe ɗo sahabaɓe ɓe feru ɓaawo nelaɗo yamiri dufa ula on groupe arano on yo feru makka o yaha habasha ɓaawo julɓe ɓe ɓittinama ɓe faaɗinanama makka ɓittoriɓe nelaɗo nodduno yoga e maɓɓe sallllahu alih w sallam ɓe maki ono fere woɓɓe wi ko ɓe sappo e jeetato ferno
sappo worɓe e jeego rewɓe woɓɓe ni ko ɓe sappo e jeego woɓɓe ni ko ɓe noga e seeɗa wallahu a'lam kono ɓeeɗo ɓaawo ɓe feri nden ñande hari ko ɓe mari e maɓɓe janguɗo waawuɗo firtude mas'ala islam no naniri on mas'ala on ɗon e nelaaɗo alah sallam tawi ko gooto pet Ja'far bun Abi Talib nelaaɗo waɗi mo ɓe maaki anta mutakallimuhum o waɗi ɓe ka jamaatu tabligh kamɓe kaɗa anndi on sunna ɗon hay si tawi ko heddi kon fof no wayi kono on sunna ɗon ɓe fijiraari on ɗon sunna si sappo yalti ma nogayo yalti haray gooto no halfina konngol goɗɗo wolata si wona on ɗon wolanta ɓe so falti ɓe laaɓana mo reedu ɗum kadi ko jeeya ɗum e sunnaji ɗin e adabuji da'wa ɓe waɗi Ja'far bun Abi Talib porte parole on ɓaawo Qurayshiyankoɓe ɓen humpitike wonde julɓe ɓen feri yalti kamɓe kadi ɓe formi délégation wil molanaji ɓeni jokkitane en ɓe ko naɓi on noon kon ko artirgol ɓe ko satti o ko satti ko taw ŋaccuɓe kon arde e maɓɓe si ɓe hewtiti ɗole kadi ko wareteɓe on qarar ɗon on décision ɗon ƴetta ka daru nadwa ka conseil des ministres Quraysh ɓe ƴetti on qarar ɗon on disposition ɗon bon ɓe waɗi délégation ɓe waɗi coñci ɓe waɗi ñaameteeji ɓe waɗi neldareji molanaaɗi wa yamkuruna wa yamkurullah ɓe eɓɓude no ɓe ñifinira l'islam o Allah kan no eɓɓi no l'islam o ƴawra annabijo sallam hakke ko maafi ɓaawo mo andi waɗaɗo porte parole Quraysh on ko Amru bun al-As ko waawuɗo haala fasihul lisan balihul kalam lazizul qawl ko weluɗo haala laaɓuɗo ɗengal ceerno neɗɗo ƴoƴanɗo ko ñannejo haala wiyete Amru bun al-As nelaaɗo maafi ɓe maaki Allah ko satti o ko satti dow fewnu Amru bun al-As o duwa on jaabi kono Allah acci haa ngo yiti woyas kefera ko guntaw ɓaawo délégation sahabaɓe hewti Habasha Najashi lamɗo on ko kanko laami église on kanko laami kadi dawla o werni sahabaɓe o wi kon fewruɗo ɓeeni ko Makka eɗen dogini diina amen o gasa o sikki ko diinu nasraniya on o werni ɓe ɗon délégation Makka on kadi hewti e nder ɓe balɗe ɗon huni laawol kono ko lanɗo ngandiri o délégation ɗo wuufa ko selli tawi ɓe addori jawɗe e neldareji o wi mare ɗum fof tawɗa won ɗum addi on ɓeyni ko cukaloye amen no feeñi Makka ɗo yennayi koye ko kawri mawɓe mum wo ko honɗum ɓe wiɗi wo ɓe piyi mawɗo wo ɓe piyaari mawɗo honno ɓe yari beere o woyi wo hey tigi tigi on lanɗo ɓe waɗi ella molanaɗo ɓe taw menen ɓe mari sanamuji ka suudu Kaaba 350 sanamuɗum 360 idoles autour de la Kaaba ɗiɗo fof ko reweteɗi minen min heɓi fayɓe ɓen inni ɗum ɗon kan na diina kamɓe ɓe addi diina reweteɗo gooto ɓe wowli inde reweteɗo gooto on tullan ɗon maƴƴi o inni ɓe wowli fi reweteɗo gooto ɓeyni ni wawa acce hakke est ce que na e gonga ɗum sabu reweteɗo on ko gooto Amru bun al-As o waɗi ko pullo fuuta andira ko kanko o nodditi délégation o wi tinden ɗo ina andi ko ɓuri kon si fulɓe fuuta noddidiri sera yogaɓe o moƴƴinoyte kon ɗon heƴata e wureere sina ɗum hanno on fof maako ɗon ko ɓuri kon ko janfa ka Allah fiirinta kadi tawano janfade ɗimmoɓe mum ɓen kono janfiɗo ɗum wo kadi marsi men enen ko non wawde on tuman ɓe noddodiri ka sera Amru bun al-As inni heyi ɗo en ne'idaka e fenade kono be fene ngal gerduɗen ɗo wo ko be fene sabu lanɗo nani fii Allah maɓɓe gooto on tun o tawtiɓe ɗo si en fenaari waddidiren ɓe en wawata hettude ɓe ɓe gawa ina jonnita fof e mum ɓe haldi ɗon ɓe moƴƴini fenade ɓe jokkintin ɗo yo Allah fiirinɓe waywa ko fenete kollajine ɗo andi guine fof halday ɗo fene ha gasa ɓeyna julɗo go a waɗnen ɗon Fatiha laaɓi ɗiɗi Fatiha laaɓi ɗiɗi en fof en haldi en fotti nde ɗo fenade ko fenade kono ko nde martata yo Allah waɗu barke mayre ɓe laawa Fatiha faami ko ɗum waɗi adna on fof ko lajine tun Allah waɗi barke fenade ko ɗo tum waɗa barke puisque ko julɓe ɓen woni fende
ɓe yilto kadi ɓe duworo ko ɓe duworto domugol baraji ɗin ka Allah wonde Allah fiirin fenande Allah moƴƴinande kadi hande moƴƴande ƴufa ha moƴƴa nde wonto ya lorra e hoore maɓɓe wano fenande wontirani e nin lorra hande kadi ɗumen ɗum e majjata ɗum ka dallal lakke ndi leydi ka diina o ka dawla o ka huwodire o ka kawte o e kenɗe ɗen fo ko tawde guine yenjo on kan o welama fenande ka bangal diina no ɗo wuufuɓe fenande laaɓunde pos hiɓe raɓɓi kadi jama ko walla ɓe hoore nden fenande ɗon ka wuufanode kadi ɓooyi kono ɓe tawi joni nde ala marsude oliye ɓe ƴiritade ko fenande ɓe ɗaɓɓi jama ko siporta ɓe hoore fenande nden salatul fati tijjaniyankoɓe ɓen puisque ɓe jogiti ka pinde maɓɓe ko selli key wonade kadi tijjaniyankojo manamanajo konakiri wooli ɗum ɗo kanko e jikkiriol makko e hoore majjere ko karamokojo ceernoru maɓɓe sincuɗo laawol ngol on mi woni o wiwde cheikh ahmad tidiane cheikh ahmad tidiane ko kanko tigi wowli ka deftere wajjere nde o windi ɗen no wiye jawahirul maani honɗum o wiye mayre o wi salatul fatihi laawol gotol hino ɓuri alquran laaɓi jeɗu wuluje jeego ka mo jangi salatul fatihi laawol gotol imo mari baraji ɓuri janguɗo quran laaɓi guluji jeego joni noon kamɓe tigi ɓe miijitiki hamɓe tawi nden fenande ɗon fayda jama on hakkille jaɓude oliyeɓe ƴiritade ko ella noon awa itten ɗum ɗon daren kadi ko heddi kon koɓe ɗaɓɓi supportere kadi kappale kadi ko tawta ɓe wallitoɓe no wiye chia wallitoɓe jinganaɓe nden fenande ɗon nde ñiiɓa kono wallahi lazim mo waɗɗike bugu e hoore ngayka ko o suti kanko e bugu ko on to a nder ngayka konko fofi bon joni ɗum noon ko ɗaɓɓugol falji ha gasi no ɗaɓɓande faljol mum ngol kadi supporter aɗa na qilitagol ɗum ko angal kulol Allah on faami sina ɗum no laawi post parce que na ustajo hay goto na madrasajo na wahabiyajo hay goto no ɓe wiirta noon wolingol konngol ko ceerno sincuɗo laawol ngol on tigi wi'i womi jonni o salatul fati no ɓuri alquran laaɓi goluji jeego awa ɓe jaɓa ceerno falji kono ɓe wi ceerno faljaji wo ɗum ko non woni ɓe ɗaɓɓude firo kadi ɓe ɗaɓɓande ɗum firo kadi fiino ɗum welira jaɓirde kono ceerno fenade metti jaɓude hande ka meɗen ɗo min hanki min e payku an kum meɗen dara filmu bo wonni payku meɗen dara ɗo filmu karate on faami filmu karate no fijude meɗen darude bandir num iwtiri ɓaawo acteur joom ɓawre ari nangiri acteur joom ɓaawo ka keeki ɗo hilbimo ha yooni no faalamo tufude acteur jo wayliti ɗon koyngal mum ngal yawti hoore makko nden kanko acteur on ngal yawti hoore bandijo on ngal tappoye bandijo on ka keeki ɓaawo ga bandijo on hello kelluɗo yayi a filme ko ɗum aboubacry mo amin ni o yimi baba ɗum ɗo noon ko fenande mi miijiti ko bobo wonni wo baba ɗum ɗo noon ƴee ɗum ɗo noon ko fenande baba mini o oye ɗum ɗo ko gongani ko filmu ni wo baba ɗum ɗo ko fenande billahi tallahi billahi ɗum ɗo ko fenande o yeddilan direct ɓayle na hadis sakko mi adda sanad na ɗuma mi tawi yo mi jaɓamo min e mari gonga fenande woni ɓe trompite wuri ñobbi ɗum ƴetten ɓurano jangge joni noon kumpay ko wawu ko yiwde koyngal ngal ka karati ka filmu ko fenande a yetoto kum wonde goɗɗum wodi ko ɓuri ɓurano o jaɓa fi ko a ben makko o joɗo to nuddi to woɓɓe ɗiɗo kadi no yewta yimɓe ɗiɗo yiɗuɓe ngol laawol ɗon hiɓe yewta nin o yeyni wo ceerno woye heɓimo de madrasa o no yalti ɗo koye janga wo salatul fati ko fenande ɓe germi ha sonnajo makko e yalti wo he ceerno en tefte ñowgol yimɓe si tawi ko fenande si tawi ko ɓe wi kon koye fenande on ɗon ko fenande ɗon andi goɗɗe maɓɓe no julna ka julide ka julton ɗo yahe onon e on mako ɗon tefto ɓe joɗagol ɗo wulgol inde ndu ɓawma o yeni mi landakima wasode ma neɗo fula musuno yaaki feƴ kada suudu on faami ñande goo on ustajo no feƴƴa tun sonnajo noddi muɗum mum woyno ɓe wi ɗon ɓen ko fenande wowli no feƴƴa noddeɓe mako ɗon won landaki ɗo donc si fay ɓen watti faamude rewɓe ɓen watti faamude ko ɓelle wonano trompede ko ɓe wonano junjede waɗane rondomi junjane mi tañini hande kadi moƴƴingol ɗo fenade jonna jama on ɗum ɓe laafi ko ɓuri moƴƴude yon tigi irrito ɗum ɗo no ka diina men eɗen konti ɗum diina kono jaa ko fenade ala lasli en tertike ɓay ko gonga on duwa jokkede
alhaqqu ahaqqu an yuttaba gonga on hani ka jokke kona fenande Shia la même chose kadi ko nyoli kon fop ko catégorie goto si lingil walti tewu walti nyamakure walti jakature walti hay sa nabiri gotu ngotu ka kombos konto walo ito kono kungotu ka ko nyoli kon funu nyoli kala finde kal islam wiyande ko dina kal islam taynande finde al kitab wa sunna hara ko aqida batila fasida la yuttaba hara den don ko finde bonde majjere ndi hanaka jokkede Shia kad me jogi dum hibe andira yennugol sahaba be nelaado be be andira yennugol sonna be nelaado be defte mabbe no joga kasetiji mabbe no joga videoji mabbe direct no joga yawbe ka leyde mabbe ka dawlaji ka be dudi do yeyi hayiri gite mum den no woda be andi fu no andi dum honum be wadi wargol jodo joni buma fenande hombo nani hande me de yenna sahabajo men nanari angida yenna sahabajo watta no yenna sahaba be ko bayara ya lutingal mum on duma hande kadi ko mawbe be contre sunna contre shia ko hadi yenna kono ka bi yennobe karamo ko be maben e defte mon den e finde maden ko yennobe sahaba bal antum tukaffiruna ahlullah subhanahu wa ta'ala onon ko hefedina be yimbe Allah be awliya Allah al-awwalin sada wole fi waliyujo kadina do ko sahaba ben nabi gebal waliyanka ko aramanda be yennay jonno be kadno modinde argument chrétien kadi no ari homi do kadi li ledi lagine do yalla be wallude ala ko ala indi ala ko ala indi fiji il faut no ledi do enen ko ari woko toli kono problème on kadi ko buri hulbinade ko enen julben tigi ko ghazul fikri no nangi psychologie no nangi puisque enen tigi taw e runku famude ko hondo duwa de daranade kaado o islam ndare kongol no wole lajine do gol sella haqqil hisuki jabata kongol gol kono kongol woni marsude ore lajine do julbe ben ko julbe jelori lagune nder temede don cappan e jeenayo e jeedo n'est-ce pas 97% musulmans ngani donc be ona julbe ben ko combien de pourcent 3% woni chrétien angini ka ok ndare hakunde o 97% et 3% on ko hommo fere munde woni marsude ka public lagi ko fere 3% on mi se den no kene d'abord taw hay définition on sa landike la Guinée est quel pays la Guinée est dans quel système politique la Guinée ko système politique on bodia ko be nema le pays est laïque la Guinée est laïque est-ce que ko gonga est-ce que c'est vrai que la Guinée est laïque? Non. C'est l'État guinéen qui est laïque, mais le peuple guinéen est musulman. Ko laamu ngul la Guinée woni laïque, ko laamu la Guinée ngum wi men jettanta dina nyaawore. Me nyaawita dina. Menen ko sariyaji di porto mo ini ko dimme nyaawita. Sede non haaju amen ngala e dina ko toli. Ko wiyete laïcité al-ilmaniya. Beden fonna kadi dinaji di fo en pied d'égalité. Mais pour na ta dina e wota hore kaya. Ɗum ɗon ko ɗum laamu ngu ƴetti kono est ce que ɓiɓɓe lagine ɓen ko ɗum ƴetti population ko ɗum ƴetti peuple on na ɗum ƴetti peuple on ko ƴetti ko 97/20 e musulman capanɗe jeenayo jeeɗɗi on e nder temede ɗon ɓeeɗo wi kamɓe ko ɓe julɓe donc accen jonna on dalil on wonde konngol ngol ngo sella wonde lagine ko pays layi ko gouvernement woni état woni layi mais leydi ndin ko ndi leydi julɓe na seede no leydi ko leydi julɓe ndaare wono ko élection feƴƴinooɗo ɗum parti ji ɗiɗi yawɗi ɗin deuxiéme tour fiyoya parti feƴƴu wona politique gonmi no yewde ko misalmoni haɗude parti ji ɗiɗi yawɗi ɗin deuxiéme tour parti liɓaɗo on ka deuxiéme tour ka premier tour hari mo hakkiri parti gañoyɗo mon ka deuxiéme tour 18% ka yaha kono ɓaawo tun no wiya si tawi tun ɓurdigal waɗi ka constitution ka code électoral wonde si tawi accirama ɓaawo ko buyahi pourcentage candidat on si waɗama divisama par 100 haray hay goɗɗo feƴƴiri ɗon goɗɗo 30% ko ɓeɓe yaha deuxiéme tour ok deuxiéme tour o yahama ka deuxiéme tour no wiya hay siko voix goto goɗɗo feƴƴiri
code électoral lagi non constitution électorale on loi électorale lagi non no wi hayso ko voix goto candidat goto votuɗo militant goto votuɗo oɗa parti ɓurdi haray o laamike ne joni noon ɗi parti ji ɗi yawdi deuxiéme tour ko pourcentage ji jeloni hakkude majji fiyoya parti gagne ko 2% ka 42%, 38%. Donc, 2% de différence. Et les wawi jabude, ka élection, oda foliri, oda 2%. Donc, il mérite à être le parti, quand on doit avoir des partis là, donc, au candidat en parti, il mérite d'être le chef de l'État et le président de la République. Et j'avais donc, pour dire que votre 2%, on a dit, et là, magol, et fait du batteur d'angolé. Pour attendre, j'avais, pour dire que 97% on doit avoir. C'est là son famille de 2% on fait et Jabi on fait on fait les deux voix. 2% on il mérite. Pour dire que 97% on doit avoir des quand on dit ardagon. Ko goɗɗum waɗi ɗon ko julɓe buyso ari ɗe ginda ɗo e kaftade jume yaha bayanaji yaha idi hoora humto e ganda ko joɗi kon e hoore meɗen e ganda few e ganda ko joɗi kon e hoore men goɗɗum moƴƴinama ñoƴƴi en ko hulɓini kon kadi buy e julɓe ɓen kadi anda goɗɗum no ñoƴƴi ɗum hay wonɗo soƴƴade andi ŋoñi onno e jam kono wonɗo soƴƴade anda ŋoñi ceerno o yangoto hande ni enen julɓe lagine ko ɗon fewni ndaron wano justice lagine o piiji ɗiɗi ko ɗi mande diine ngol konngol allahu akbar konngol qawlu allahu akbar ko shi'arun li raf'i azamati l'islam ka ko symbole ko mande fi townugol mangural islamu ngal kala ka julɓe woni siko hawni waɗi julɓe wiya allahu akbar ko ɗum waɗi ka l'islamu ñawata ka tribunal ka justice suudu ñawirdu ɗum si ñaawo wonno ñaawde si heɗitiɓe naati e sonkugol fiyoɓe fanko gon ɗum wiyete allahu akbar hey on sonki si ministre ɓen ari waɗangol en yewtere ɓe noddi en ka palais si sonkama si tawi kaka centre islamique nodda gon ɗum wiyete allahu akbar écoutez-vous asseyez-vous hey joɗe woɗogo allahu akbar ko allahu akbar wona weede ka puisque ko tummodiral julɓe joni noon e leydi ndi 97% musulman suudu ñaawirdu ndum si tawi sonko waɗi nder toon ko honɗum jama o deƴƴinirite aljaras taleru ndum ka taleru ndum ko honɗum représente ko église on aljarasu tumassilu maga aljarasu yumassilu alkanisa wa qawlu allahu akbar attakbir yumassilu maga alislam habbirango ngon ko représente ko islam taleru ndum ko représente ko église on donc jaka ka justice meɗen si tawi sonko waɗi toon e leydi ndi 97% musulman no gasa magistrat o greffier on procureur on avocat no gasa ɗum fof ko julɓe kono si sonko waɗi nder toon ɓe wiyay wota goɗɗo wolɗo inde ko l'islam jeyi ko ndi adde taleru ndum kelen hey taisez-vous panke kelen anno feetu yaha ɗon tawano sonkede ka suudu ñawirdu daroɗa wiya ittaqullah craignez Dieu le tout puissant allahu akbar taisez-vous sa wi ɗon allahu akbar sison inde to mais c'est quel fou ça ko feetu ɗo hombo kadi tawi en ɗo kadi ko andita ko julɓe tawaɓe ɗo ɓe kadi nata he enferme le kan haala si yalti kadi ka quartier ga waɗe fatwaji wonde ko kanko waɗi ɗum kanko soki hoore makko ko ɗum winoymo allahu akbar ka ɗum woltaki a faami hande kadi na wi'ugol hihi mo mari gonga il est chez lui il est musulman il est dans un pays là où le peuple est musulman himo mari droit d'expression kadi de foi mo mari ɗum partout ka woni nder la Guinée en tant que guinéenjo julɗo ɗo wiya allahu akbar kono ko julɓe nga kondanatamo innamo ko ɗum nabmo wigol allahu akbar on so hettike ngal ɗo kanko e wasore nedi ɓe watta tawa mum donc c'est ko ɗum ɗon fof no tindini wonde hiɗen ɗo ko en julɓe kono jaka ko wi en julɓe kon fayda no wawa ko porte français jo wino comme Roger Garaudy ɓawo o yurnike dina o wi attention nous les musulmans c'est pas ce que nous disons de nos foi qui est important mais c'est ce que nos foi fait de nous
wona ko wiɗen konko en julɓe wona ɗum ɗaɓɓa ɓaawo en woni julɓe o julɗan ka ko honɗum waɗi honɗum ɗum waɗi bi wonɗen julɓe bi Allah waɗi en julɓe bi fuɗɗiɗen islamu ko honɗum ɗum wontani so ngari hay ka fedde goonga ahlu sunna wal jamaa kulla yawmin nasdadu tafarruqan wantimashan sa ñande fini weeti wo konake ɗo eɗen ɓeydi lancuru e sertugol immiɗo yo mogu e wo on ɗon o nanayi o falama kan kadi jama o falama hoore yagal goto na yo wolu fiyo e moobo enen koyo lancu ɗum fulan la yuhibbu fulana fulan la yuhibbu fulana ceerno kaari ɗa kaari moodi kaari ɗa kaari enen ko lancuru tun bi Allah waɗi en julɓe e ndi leydi ka wonɗen majorité ɗo en yewtari taw fiino moɓoroɗen fotten wuufen konngol gotol tawa goɗɗo suusata wowlude fenade hoore men 24 et 31 rowani ndeya fala nattuɗen ɓaawo seeɗa taw o anniversaire Bob Marley mawɓe no dixinɗoɓe feƴƴini alaji julde Allah yaafoɓe sukaɓe dixin organise conférence tay min komi invité muhadir oustaz tayib ko invité oustaz bokum ko invité e alaji ibrahim ba hafisahumullahu taala ɓaw min yehi min waɗi yewtereji ɗin mawɓe ɓe huwodiri e Bemba fewno Bemba wonno gouverneur on ɓe jonni e Bemba kase ɗon Bemba heɓi ɓe yewtumo ka soso hango faami étant gouverneur de la Guinée ɗanni o weltorno gouverneur yagal ngal lamo eni c'est moi le gouverneur de la république de Conakry faami hakke ko tawi o weltorno wonnugo wi o wi awa ñangama dinu nangan mi waɗa ɗo anniversaire Bob Marley o je vais la fermer mi ferma e mo hango wuɗa ɓe ari raful dixi kanko tigi Bemba mawɓe filliti ɗum e micro kadi Bemba ari kanko tigi raful ɓe nangi sukaɗo noɓe anniversaire Bob Marley on ɗum ɗon nden hitande waɗari nder Conakry ko artata tawi ɓe huuli kadi ɗum ɗon waɗari minen min ƴette renseignement ko min wolde kon est ce que ɓawi wi beere yo accu ɓeydama yarede ka ɗiitike eɗen duwa renseignaɓe ɗum anden hi ko wolɗen kon battini si tawi ɗen wadde tun dawa hiɗen hadde tun boneji ɗin ente fasi ɗi ɓeydade e siɗi ɗuytade par ce que si tawi en haɗi bone on o ɗuytike haray firi gotel e piiji ɗiɗi firi wonde jaka ko faljunoɓe wonɗen wonno yendude Allah ɓe andi ka kiti ka ma Allah waɗi barke konngol men ngol ɓeyde laɓɓinande Allah si tawi en wajade no ɓeydade haray ko gotel e piiji ɗiɗi imma en wowlirari sabi Allah ma wolanaɓe ɓen ko muyanaɓe luttugol e keferaku ka ko gotel e ɗiɗo jonno eɗen hani tefude ɗum min jindi ɗo mi yiidi hay sukaɓe gendarme uɓe yaltoɓe raafu ɓe mi annidiri eɓe mi anninira mimini sukaɓe jangganakoɓe yawgol hay e gettoji goo tampolji goo ya tefoya nden hitande ko anniversaire Bob Marley o raafula hitande ara nden ɗum waɗaka e Conakry si wona nokku gotum ɗolle kadi ɓe suuɗi no koya 24 on e 31 on mbi fuɗɗa wolede wano rowani ko 2011 ka en fof eɗen andi Allah foygintino probléme 24 e 31 Conakry ɗen andi sonko ngongo ɗuytino ka e ngal ɗo ƴette renseignement e juuɗe sukaɓe andi ko bare ko bare zamanu nangata kula zamanu lande sukaɓe e ngal ɗo 24 on hoore ko wona wiyede kon fof lagine no satti feeto 24 on e ko wona wiyede kon fof heede no e ndi le pays est en crise en difficulté 24 on ko waɗa kon e ngal ɗo ko célébra kon lagine ɗo waɗi duuɓi sappo hari 24 on jonnari résultat wa oɗo 2012 mi jonna on preuve ji enquête on kamen komin waɗi kon par ce que min jogui sukaɓe jangganago woɓɓe no ara ko brayetoɓe arta fina ɗo on faami heɗo ɗo amir maɓɓe o mawɗo duɗangal ɓeɗo no jeli min ɓe jogui sukaɓe goo janggoɓe ko ɗon ɓe janggata ha ñande goo tum ɓe accita ardorgol fenowongol neɓata ɓe sansa keppiru ndum neɓata woɓɓe kadi naw sa min simi jangga e noon keppir ndu na wolti mayɗo ɓe min halda ɗum ɓe jokki ɗon woɓɓe ne yadde keppiji janggol ka woɓɓe ne yadde ɗo e keppiji ɓe yuppayma hanka dambugal ɓe pooɗanoɓe haɓɓa ɓe ara ɓe fiima kettoɗen ɗon o faami minen tigi meɗen anndi ko Allah suuti men kon e muɗum kadalika kuntum min qablu fa manna Allahu aleykum ko Allah moƴƴi e meɗen on faami donc so on landike sukaɓe tigi 24 on e ngal ɗo ko soni kon Conakry ɗo par ce que e ngal ɗo kadi hari wayri waɗi duuɓi 4
wiyaka beere lanni le 23 ma le 24 décembre kono e ngal ɗo pellet beere nde lannuno Konakri. joni noon wiyama ko o 97% julɓe capanɗe jeenayo e jeeɗɗo ko julɓe e wi kam leydi no satti kon wona wolede ko laamu ngu bonni leydi laamu ngu bonni leydi hekma laamu heɓaki ɗo kono a ɓiɓɓe leydi kadi heɓaki kadi andi ko pi laamu heɓaki yimɓe heɓaki billahi lazim ko ɗum lagini ɗo laamu heɓaki kono yimɓe kadi heɓaki ko laamu on famine donc no sattiri ni no ngaɗiri ni wandita sarde so tafa laamuɓe Konakri no welde ko sadakaji ɗin accitanta haqqi sadakaji ɗin ko kartiji neɓama wiyede ceerno Samba mo mbeya no makuno wota mo ñaama ñiiri sadaka koyɗol wota ñaamu ko jiibi ko hirsante korteji e koyɗi e durdanagol ko windi ka awgirde malal ɗum neɓama waajede sadaka koyɗol ko shirku ma bida kono est ce que hari woɓɓe acciti min ɓe andi julide Konakri ɗo jumare be ɓe ittinayi goɗɗo ɗum kadi ko goɗɗo hoyɗata jumare ɓoynayi alkamsa ɗo alarba ko ammi hoyɗi on ɗo no anda wadda miranji 1 ñiiri nden jumare ɗo hoyɗa ɗo wo wadda kala mo faalaka hoyɗede yo yaltu leydi nden julide ɗo mi rewi ɗon ɗe balɗe ɗo mi juuli ɗon jumare waɗɗo yewtere min on no wayi ɗum on julɓe fof no noddita on ɗa o ŋacci oye wayri ceerno hoyɗo won tigi joni ala kay yeede hani ko wowɗo hoyɗude on accama yeede bon hoyɗete ɓen kadi watti imposade joni min hoyɗola wo itte kanko hani mimo hoyɗiɗan ɗo wattatamu o itte kanko ɗon ɗo koko min ñaama min maapina ko min rondo min naɓa e juulirtaji ok joni noon iɗen jogii sifa nde sattede ɗo e sifa o crise ɗo e wi laamu ngu bonni leydi e wi laamu moƴƴu heɓaki kono ha joni jama o no engage yeddugol Allah ka e joni noon oɗo crise e oɗo situation ɗan gurna sattuɗan ɗan wuurɗen ɗo hiɗen ɓeydude yeddugol Allah ko wonde tuma habbiɗen lekki oɗo crise ɓawo Allah yewti en ka Qur'ana in uttum uduna on garta tun kamin haɗi on ɗon min artana on kamin nanguno on ɗon o faami in uttum si on arti kamin haɗuno on ɗon udna minen kadi min arta e nangugol on ɗon yimɓe no sikkude no ƴoƴi anda ko Allah tagi ƴoyre Allah tagi ƴoyre donc no ɓeydirɗe yeddirde Allah wo e ndiɗo leydi en leydi en peuple musulman en leydi tawa e ndi population ɓurɗo mawde on ko julɓe alqur'ana rentini e yeddugol Allah nelaɗo sallam rentini ka sunna makko e hino karamokoɓe no dari ɓe e yaha e Madina yeeya iwra ɗo yara waɗoygol bayana haɗoygol yimɓe ko ko wowlaɗo fof ko fiye ɗum ko fiyo bone macco Allah yeytien ka Qur'ana onon haɗoɓe ɓeyde tun haɗoɓe si nangal ari ha ceerno imo danda haɗoɓe ɓe wa nunajji alladina o wi summa nunajji alladina la o wi wa anjayna alladina yanhawna ani suu'i ka wa anjayna min dandi alladina ɓen yanhawna haɗaynoɓe ani suu'i bone on si probléme ari haɗirɓe bone on lillahi wa fillahi ɓen Allah danda ɓe nangal ngal kono onon ɓe guine yimɓe waajaɓe darul fasiqina onon ɓe haɗaɓe sali haɗitaɓe on tertaki beere on julɓe fi julɓe on pays majorité musulman beere accaka dina accaka body e sexy ɗum no addirede leydi wa honɗum teni mum jeeno ngun wallahi Allah wi'i yiine ka hoore leydi ndaron kala haɗaɓe sali haɗitaɓe fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul munzarina yo andi munzarina ɗon ko maf'ulu bihi fasiru ko ɗum wiyete complément le complément en français quand on a un verbe on attend le sujet et après le sujet directement on attaque le complément n'est-ce pas donc ɓawo gollal ngal ari ko golla ko ngari Allah wi heɗe noon joni haɗaɓe ɓen runki haɗitaɓe fasiru yiile fil ardi ka leydi fanzuru ndaron kayfa kana kawes ibn Abbas maki on kayfa ɗon laysa lil istifham bal huwa istifhamu ta'ajjub ko kawes ɗum firete ka pulaar kawes kayfa kana kawes no laatori aqibatul munzarina battane ɓe waajaɓe sali waajitaɓe si yimɓe haɗama ɓe accari c'est un problème c'est un difficulté ko joni joni mi tawi ɗo kine no sunnali ɗo ko nder ga aɗen tapporoy kaɗen katti ga ko afiya ley ga men natin wo ko fiyen ɗum wo kuran
onon du kon kasere on grevi fi courant lande be kalbelinde andi piiji go wo ko dum wo dannajo yuno kanyum no wela no warto yaade heede wayri yedditi ko jawo e hore leggal o jodi mo wulla mone wo mi wulla do taw ha gondi landa si mi uno non mi maya o nani goddo no lisa lega o gini o tay ko gondi makko di yuppade di ngono tudi juude si jungo mo heewi o yara oyde an homo jodi ma kala leggal do o wi o mi nani do warto yaade sago non nayo yaade gondi no lewi ko ngadi lando o wi yo a jaka har mi do wiide mi maayi kono jaka no woni mon ɓuri minen si men iwi kagbele cimanteri men ari ɗo men tawi taabe no sunne fi courant olismo way ɗon courant ji ɗin fayda miɗe yiya professeur Alpha Condé ko mi yiyata courant fayda ko yaara jibre ka o yaaray koya ɗum kadi ko hayno ara feƴƴi groupe so ontere hayno tun andi ko bonni yimɓe doga tun lamɓe Afrique o doga tun faami kono courant men anda ɗum woɓɓe no sonkuɗe ɗo fi courant enen hakkunde moɗon Allah 50 on en waɗi célébrité hiɗen suti ka 60 ans ha joni ko sunnotaɓe fii courant fewni ɗen d'abord leydi tawdi feƴƴaari taw situation honno sayre probléme men on taw ko maali e ñaamay ka e ɓe ñaamay en ko ɗon fewni ɗen e ñaamay ka ɓe ñaamay en feƴƴaar taw si e ñaamay e si ɓe ñaamay ɗum fof ko bonkinenki wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kala ko heɓi on immorde masibo ko sabuki bonki moɗon ndaare coñji e partoy koye Allah huɗi nelaɗo mum huɗi annabijo maki sinfanu min ummati min ahli nnar feddeji ɗiɗi ka mofti an ɗo ko ɓe yimɓe yiite on hadise min mi fuɗɗino nande on hadis en 1900 combien Conakry ɗo en 1988 bayana no waɗede bonfi ka markaz jam'iyatu nasul islam ko ɗon mi adi nande on hadis deññande ko ousage fayra waɗno bayana o hakke ko ɓe jiñi fiyo jama faamu hadis on ɓe ƴetti lakkere ɓe windi mo ka tableau sinfanu min ummati min ahli nnar en ɗo cheikh ramadan minen min janna on ka tableau dar salam ɗo sinfanu min ummati min ahli nnar duuɓi amen ɗin to waari kono moodi 88 à 2012 moodi ɗo heɓike ka yimɓe ɓe rento ka sinfanu min ummati min ahli nnar feddeji ɗiɗi ka mofti an ko yimɓe yiite nelaɗo maki lam arahuma min mi yaari ɓe maki groupe ara noon ko worɓe jogiiɓe pataji e beddi no piya on yimɓe hoore toon a wola ɗum tu welto ɓe wiya jaka o escadron e ɗuma natta jan no ɓaɗi piya e hoore toon kasi ɗum ɗon koko ɓe maɓɓe kon honto ko min kon en annabijo maki wa nisaun kasiyat ariyat e rewɓe marɓe coñci buy ko holuɓe kono ko holtuɓe pular ngal wela famɓe ɗon goy ko marɓe coñci buy kono hay goto surrataɓe a naatay ɗo e armoire jidirawo mo 25 ans 30 ans 40 ans on fe ƴiwede jiwo mo heɓani en ɗin Conakry ɗo 30 ans hande Conakry ɗo ka wona mayede ka 25 ans ɗo haray on ɗon fe ƴiwede tanti on ɗon ko grand-mère o wiyete fami ten tantije ɗon so naati ka chambre ji maɓɓe on limay ka armoire complet on body e sexy temedere ko fawi hara ko mo warti wo ko wirtere ka laɗo maki mo mari coñci buy kono hay goto surratama si ari a tawi jippo hunkun ka liili e ɓoggol a sikkay ko soketi hum boobo ta ko tuuba yummirawo mo 30 ans 35 ans o watto mbango nanga laawol ngol ɓaawo o nangi laawol ngol on ɗon mo na min mi ala kirɗinande on goy ko muusenini mi wondi tawde miɗo maapi ɓaawo pellet ɗum ɗo wonani kanko Allah o accirta ko si en accari o accata si en accari o accata donc mare jaleɗe ɗen joni noon on ɓen sonnaɓe wattiɓe on bodi e sexy ɗon ɓaawo ɓe nangi laawol ngol ka hoore laawol ɓe yaade nelaɗo maaki hon ɓe maaki il anuhunna fa innahunna mal'unat huɗeɓe nani en nulata koye huɗugol ɓe koyen andu ko huɗaɓe awa fa innahunna mal'unat nelaɗo maaki ɓerroɓe wattiɓe bodi e sexy ka hoore laawol ko huɗaɓe joni point d'interrogation enen julaɓe ɓen si fi laamu ngu feewa wolama wiyen awa ñoƴƴani en ɗon sa yehi ka juli dali ka mawɓe ɓuri ɗurde ɗon a memi fi birrul walidayne sukaɓe teddi mawɓe mawɓe ñina wajotoɓe fof ko sifama haray ko tooli oɗo ko gando ɓayo wiyo mawɓe teddine mawɓe yejjitiɓe yawi Allah e nelaɗo ɗum ɗon ka wolaka taw puisque
ko joddiji quoi ko jolokol gonɗo jokkodiri mawɓe e sonnaɓe yawi mawɓe a faami fayɓe ƴaggani nene ni mawɓe kadi yawi nelaɗo e Allah ɗon kadi Allah jiiɓi situation ji mawɓe ɓe toro Allah jabota koye nder ɗum wonde lamɓe ɓen kam ɓen ɗon no yeeti e menen goye Allah men ala affaire mais so tawide Allah yahono ko ɗum ɓe mafoto tum ɓe ara kamen ɓe na janggane men ɓurano andi kamɓe ɓe andi ɓe wolanta Allah muk fami ko enen ɓe woli ɓenana en tori duwa an kadi du'i men nana eni kadi en hanno convoquuɗe ɓe ministre ɓe directeur ɓe waɗen kaɓɓe goro e sakuji maaro wiyen hiɗen tori ɓe duwa en anday ko haɗi ɓe duwo ko par ce que ɓe andi ɓe suusata wiide allahu allahu ko enen suusi wiide allahu joni noon makko mbaɓe yalte nder julirde ya udita suudu kefeero yarowo beere yeeyowo beere ɓenna daranen ɗon yaasin senda ɗon kala waɗa kamil ure ni ɓen ɗon daro wiya fayɓe no yawi men faami ɓe sonnaɓe wonɓe jindude o bodi ɗo ka hoore laawol nelaɗo maki ko huɗaɓe bodi e sexy wa billahi alaykum fiyo jiwum pulum ma maninka ma sooso ɓaawo lagine fof ko bonɗum ko pullo e maninka e sooso woni yeeso niye toon fiyir ɗum kadi wona critique gol afe leƴƴi e yewtara sisiyagal wona udu billahi min al asabiya li annaha tufsidu l islam rasisiyagal ɗe gandi ko diina kam bonnata kono eɗen gandi leƴƴi lagine ɗin ko homɓe woni majorité on kalimore ko pullo manika e soso ka ko homɓe kadi jogii islam on ko pullo e manika e soso mi jonnayi on misala sosojo no o wayi wono wayi ko tumbere makko nden faaɗi wo o heɓay ko waɗa almajaje ka modi o no yiɗi Allah nelaɗo maki man bana lillahi baytan bana Allahu lahu baytan fil janna ka mo mahani Allah julirde Allah mahanayi mo suudu wona ndu suudu aljanna o sosojo faala de tumbum pullo fuuta no darne julirde ceerno a tawi ɗum ko tonin koya a sondetake toon a satti ga yo pullo hokku ka julirde darne ko woɓɓe alaysa kadalik komɓe suusi hokkugol ka julidaje darne o sooso ko ɓay ko ɓe on ɗum ko ɓay ko ɓe julde maninkajo no yiɗi yaadu makka hajju ayi doleke labaɗo ayi makka ɗum no wela maninkajo mi anda fi laamu mum kam ɗiɗiɗi no wela maninkajo ko ɗum waɗi ko ɓay ko julɗo ka alhajjul mabruru la jazaa lahu illa aljanna hajju si ɗiggi wala joddi sona aljanna ko ɗaɓi maninkajo makka ko faale aljanna mahin juulen no wela pullo fana on heewi teddungal mum ala sara on heewi may juulen ɗum no wela pullo fuuta kon waɗi ɗum ko ɓaawo ko ɓe ko julɓe ko ɓe woni julɓe lagine ɓen ko ɓe kadi dari kadi liɗi l'islam on kadi lagine ɗo joni ɗo misal ngal makkiji ɗin hiɗen anndi darnuɓe ɗumen juulidaaje ɗen hiɗen anndi darnuɓe ɓe juulo ɓen hiɗen anndi ɓe sukkinɓe yogol makka ɓen hiɗen anndi ɓe kono pellet koye coñcoy koye nelaɗo maaki debbo wattiɗo koye wohuɗama eɗen anndi kadi ko honɗoni rombeyaade ɗum continuer yadda ka onon on annda très bien maninka hadis si nelaɗo maaki watti debbo wattiɗo bodi e sexy natata aljanna la yadkhulna aljannata wala yajidna riha ɓe natata aljanna ɓe heɓata urengol aljanna nokkugo maaki huɗeɓe ko huɗaɓe huddi Allah ndin noon e goɗɗo ko albuudu an rahmatihi ka ko woɗɗintinede yurmede Allah nde ene Allah fannay o jiwo wattiɗo bodi e sexy aljanna o ƴettoya sooduɗo complet ɗiɗo e pet ma tapoy ko sensibiliser Allah huɗa on pottinamo ka yurmede makko o ƴetta addunoɗo continuer di capantati ko yeeye kongo naɗa on aljanna teddungal meɗen si tawi ɓeeroɓe wattiɓe bodi e sexy jindi ka hoore laawi ɓe heɓata urengol aljanna awa continuer ji ɗi madina kan ka nder firdaus woni ene ɗe sippude Allah kanko Allah o tooñay wama rabbuka bi zallamin lil abid bi zallam ko sifatul mubalaga li nafyi zulmi anillahi battan ko riwugol hakkirde Allah ko ɓuri e fanɗude o memata toñugol jiyaɗo makko ɓen ko ɗum so addi sifa on bi sifatul mubalaga o wi wama rabbuka bi zallamin lam yakul illahu wama rabbuka bi zalimin ka o wi bi zallam o tooñata ko ɓuri e fanɗude donc si tawi rewɓe wattiɓe ɗum ɗo woni huɗaɓe en yiyen si tawi addoyɓe ɓen continuer ji ɗin kanko waɗa barki ɗum no addede ka ala ka addede malgré ko wonɗen wullude konko lagine woni e crise kon fof continuer ji bodi ɗin e sexy no jirfaade joni noon ko honno hoyitta artenge toɓɓere mawdu o ko hootugol ka l'islam jogito islam on sabu jogitagol islam on ko ɗum Allah tigi wi nelaɗo makko ngo suuɗari mo o wi fastamsik
bima uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. O wi fastamsik jogito am Muhammad bima uhiya ilayka oɗo qur'ana wahoyinaɗo e maɗa. innaka no an Muhammad ala siratin hiɗa e hoore lawol mustaqimin fewugol. mi ara yewtugol seeɗani fi siratal mustaqim ɗum noon ko anditingol e nema islam on no foti taw. kono yen andu ngu ngaygugol islamu jokka alyahuda no piirde en sengo, annasara no sortirde en koyɗe sengo, shirkoɓe ɓen no dari e hoore meɗen sengo, mustaslimuna en faaminkiniɓe ko julɓe kadi no honkirde islamu on sengo. man zanna bi anna dhalika qadiya haditha faqad akhta. kala sikkuɗo ɗum ko probléme keso ara o falji ko qadiya qadima jiddan, ko probléme andanɗa hoore ma o neeɓi ko l'islamu jokka munzu fajri l islami l awwal. gila ñande islamu o feeñuno ko arande mum laawol ayɓe ɓe ñori. iɗo gandi annabijo sa sallam hino wuuri duno e groupe aji tati yahud madina: banu Qurayza, banu Kaynuka e banu Nadir. mi yejjitaari fi qissa on ka habasha to ka fergu mi artoya e makko. mi yejjitaari ko fiino faamorami woni. banu Nadir ɓe waɗi plot janfagol nelaaɗo wara nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam, nelaaɗo raɗiɓe yaltini ɓe Madina ko ɓe wiyete les Nadorts, the Jews, the Nadort Jews. ɓen ɗon dogi destination teleren Europe. groupe gono toon no wiye banu Kaynuka, groupe al yahud ɓen ɗon kadi wirti sonnajo julɗo Madina, ɓe ɓoorimo jilbabu on, sonnajo on wirti o wulliri nelaɗo Allah e l'islamu. julɗo go yani al yahudajo waɗɗo ɗum on bayllojo tafowo o wari mo. al yahuda ɓe wari on ɗon, julɓe ɓen immi tawi wona e probléme nela sallam maki accane men saare Madina ndin. ɓen ɗon kadi raɗa ko ɓen ɓe innata les Canot Jews, G-H-A-N-O-T. sa jangi fi maɓɓe ka encyclopédie a faamay ko groupe juif wiyaɓe en provenant de l'Arabie. direct destination maɓɓe on ɓe yehi Asie profonde. ɓen ɓe yehi ɓe maroyi teleren Australie. ɓe joue no rôle kaanuɗo e première guerre mondiale on fiino dawla islam o yanira ono de Yougoslavie. o probléme meyo toon hakkunde Serbie e Bosnie e Herzégovine. julɓe ɓen bosna ko ɓen al yahudaɓe créé on probléme par ce que kamɓe murti toon ari waɗi refuge e fewdo première guerre mondiale on ɓe jooɗi Yougoslavie ka wiyete bosna ɗon ɓe manipuli hakkunde ono de serbe ɓe ɓen e julɓe ɓen. ɓe huɓɓi yite ngel ɓe walliti serbe ɓen warugol julɓe ɓen ko taw yejjito e nder on nden haare ɗon ɓe violu no ɓay guerre on lanni ɓe tawi 50,000 femmes musulmans a été violé. ko guluje capanɗe jowo rewɓe julɓe viola e nder guerre on Yougoslavie. on nanta goto no wiya waɗɓe ɗum ɓen ko terroriste ɓe. ñalande wotere Ramallah, Jenin, Palestine, alarbare no weeta alkamsare, Israël e bombarde ɗon suudu ko guluje ko 600 fayɓe maayi e nder bombardement. guluje ɗiɗo yimɓe tawi e nder on guluje ɗiɗo yimɓe ɗon 600 fof ko payi koye boboy naɓa koye maroya e nder bâtiment on. ɓe ari ɓe acciti bombre moƴƴinande anti bâtiment on, nde on ɗon bâtiment ɗon lanni ɓen ɓe fof maayi ɗum. ananta fi ɗum no ko si alyahudajo goto warama ka bande Gaza, ɗum ɗon towne les musulmans sont des intégristes, sont des extrémistes. hakkude mon Allah ɗon andi hande julɗo intégriste parce que le mot intégriste vient d'où? intégral ka ko julɗo hombo anduɗon hande e leyge nangue ɗo wonɗo pratique ude islam makko on hara accare hay gotum intégralement. udkhulu fi silmi kaffa. si tawi en naati ka dina kaffa, si ɓe wi en intégriste koye weltoro sabu nun haray en woni haray nous avons pris l'islam intégralement pour être des intégristes. mais nous n'avons pas pris l'islam intégralement. ñeñiɗo ha juuli salawatu hamsi on wo fayda ko kara han nafirta darɗe nafira ɗum. ñeñiɗo ha heeɓi ɗen wo ceerno ɗanoto juulari safe wiɗe. ñeñiɗo ha heeɓi sonnajo tijjiɗo wo fayda haaɗi ɗon. ñeñiɗo ha heeɓi sonnajo waɗɗo hijab sokete gam wo on kadi finota ko on no jooɗi ɗon tu warbugol barabara jangata deftere kam en wawata limude sonnaɓe min hande waɗɓe hijab tawa juzu amma ala ka hoore maɓɓe. bi Konakiri ɗo fuɗɗa waajeɓe janne ha joni enen e ronku sonnaɓe ko ƴetta ɗe duuɗe sonnaɓe jannana e rewɓe. on to ɓe kadi woni ɓe kadi no dogida ɗum e sakuji mum heɗagol bayana ko oustaz kaari noon ko ɓe rewɓe ganda no jooɗi ka kori no inna oustaz Abdallah no ɓuuri oustaz tawi
Oustaz Tayibu no ɓuri Oustaz Amadou Oustaz Amadou hana ɓe yeddodira woɓɓe ngam min domi Oustaz Abdallah koɗo ñande go ɓe yeddodiri ha wawa habbe habbelan taw seede Oustaz Abdallah ko gando kumpol ɗon numéro am en Oustaz meɗe lamɗo on si sonnaɓe yeddodiri ka ɓuri ɗum ko sunna ka ko bidia minni ko bidia si ɓe pippari mafe ko e no yi o yi so lani no Oustaz gare o wiyano ko sunna donc ɓe kadi no jooɗi tun e commantugol bayana janggata gawra ɗo tun jolba mi yehi koloma mi yehi kon kaseri mi yehi no kelkari min tawa noon bayana ko ɓoyyata fulamusujo fillantoɗoma bayana watnoɗo 94 hara waccare e toɓɓu bi fuɗɗa sonkede fi huququ zawjayni lagin haɓɓeji resindiri ɓe honto ɗum sottini dewle ɗe no waywa camion wa ƴaway ngal pelle no otta ɗum fayda ko welata en joni koye wonu orchestre are waɗe théâtre jale ñande go mi yawno e markage goo mi waɗi yewtere fi huququ zawjayni sonnaɓe windi kaydi mbeɗen sikkude ko landal kaydi ɗum ko yani ka tabal no windi ɗon ñeñine hamɓe windi abajada fuuta o awa min torikewo noon ɓe ustasuɓe wajotoɓe ɗo haray sifa ɓe ɗo sabu amen si ɓe aray ɗo koyo ngokkuɓe lewru fof tawi ko fi worɓe ɓen dugol hay haajal hummen kum ha rewɓe gonno rewɓe quoi rewɓe yini ɗum ɗo lande Cheikh Youssouf ɗo kaset ɗo ngo lanni hay radio on sooda kare coordinateur Allah de ɗon karamakoɓe goo kadi fi sonna ɓen kadi ko duwa worɓen kadi waɗɓe taaliɓe ɓe inni ɗo yontaka waɗen taali gara en jonniɓe yontere hannde kadi andi koye mawdu on filide mo beeko ko mukum ɗum fala yo marso intégralement e ƴettari donc ɓe alyahudaɓe banu Qurayza ɓawo ɓe raɗama ɗon ɓe eggi ɓe yalti Madina ako fan banu Kaynuka banu Qurayza ko ɓen janfino nelaɗo sallam ñande ahzab o ɓe ari ɓe inni nelaɗo inna buyutana awra Allah wi wa ma hiya bi awra faasi ga ko e naafi ga ko ɗum nangiɗe hooreɓe naafiki ɓen Madina koye ngolgorol jeeya Abdoullahi bun Ubay bun Salul o sincunoɗo fenade nden e hoore sonnaje nelaɗo on Aisha radiallahu anha allahi tawalla kibarahu ɓen ɗon kan ko kaafa nelaɓe ƴettannoɓe o maaki ɓay hare nden yelto tan wallin kaafaje mon ɗen kaafaje ɗen koye joɗiti kadi haka banu Qurayza o ka goto mo juulala sala sonaka maɓɓe ɓen ɓe naati ɓe faliti ka cuuɗi maɓɓe nelaɗo en cercle ɓe balɗe tati iɓe joga ɓe ɓitti ɓe watti ƴettude undule ɓe pusa gimbe maɓɓe ɗen ɓe yaltira ka ɓaawo cuuɗi yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydi lmuminin ko noon ɓen yaltiri Madina wonti cité islamique gila nden ñande ɗin groupe aji alyahuda yaltuɗi ɗon haqqil maɓɓe no e Makka e Madina ka diina wuuru ka Makka e Madina raaɓi o aduna ɗo fop e nder 23 ans e nder duuɓi 23 heɓaka taw ɓe wi machine heɓaki taw yawuɗo vitesse hewti islam o wingol konngol ɗo ko Gladstone wonnoɗo premier ministre jo Angleterre o wi ɗen jooɗi ɗeɗen halde fi ko l'islam bonnire miɗo huljota l'islam nango en enen tigi watta en julɓe par ce que e nder duuɓi 23 tawi civilisation islam on ala e continent ala e qara min qarati dunia illa waqad dakalaha l'islam sona islam naati e ɗum o wi attention wattane haqqi kono toujours ɓe ƴettude pehe fino ɓe haɗira o islam ko ɗum woni newingol ɗi bonkiji e ndu murtaldu ɗon ɗo yiide feere e drogue e musique en e koye patto koye wonɗo yiwde rewɓe no watto ɗo body e sexy ko sukaɓe meɗen tigi woni yeeyide hande lagine ɗon donc annabijo sallallahu alayhi wa sallam mi hoota ka fergu fernoɓe yahi Éthiopie hara mi wengilaari haala kan ɓaawo julɓe ɓen feri Makka ɓe seenike Habasha lanɗo werniɓe ɓurayci ankoɓen immini délégation ko ya hetta ɓe Amadou Bonil As waɗama porte parole on jooɗo noon daara si julɗo no faala siniman ko daara min miɗo ngalɗi ɗum e julɓe wiyoɓe mi daari film o mi ɓeydike ndaara e noon ɗum film ko haangi am min ɗum ko ɗuytare ɗum woni ma yiyamo ko mba no mooɓi ɗo ɓengure mum fo jongalle wi layi fi dappa wi mooɓa ɓiɓɓe mum ɗo hoyroɓe jooɗo ena aleni talana on taaliɗi no ɓeyda haɓɓil a yi jongalleru fooru c'est un vrai faux ɗayide ɗon déjà il n'est pas faux il est fou fami ono na fooru wiyete ko fuuru ko feetumi jooɗo ɗon ina bon eyyi ɗo gandi nin ka kare fuuru o yiyay baali ngil si ngil yi oto ngil dogata ka ɗo gandi ko a ɗum ɓikkoy koye fo accita haqqil oye bewa mbangi ɗo gandi ba dogay ka andi barel ɗum ka ratto o ton ka mi yetti ton ko waɗi ɗum aɗa wawi fillade ɗum ko ɗum waɗi ɗum iɗa wawi andude ɗum
ko ɓuri moƴƴude jongalle on ko yo moɓo ɓiɓɓe makko ɓen e roɓɓe wayno areɗo hiɗen mari ɗo hande filmu wa on hari daraka joɗɗina ɓe waynami ɗo faala on qissanade ɗo fi neɗɗo dimbunoɗo alamul kufri on konngol makko ngol hay seytane yiɗano nanude inde makko no wole ko faala o yodde fi gorko mo andanɗa hoore ma ko gorko hakkude worɓe ayaji tan ɓikkoy gonena ne baba hara ko ngoni o ina noon taw hawdi andi film on ko no weɗita ko ya humtude si bandi chef maayi ka fuɗɗode hande kadi ara film on ala important fami wiya jooɗe heɗo ɗum komi wi yewtayon wuri hande ɗum ɗum on acca ya jango kono noon mo juulari subaka wo tawetaki kami sifotoɗon nani yoɗo heɗoɗa payko koye walay hoy ɗum no juula subaka anduji par ce que koye humpa ko humpinaɓe koye ɗum no jeeya e wasila e manhaju tarbawi méthode neyir ɗum quoi koɗe ɗen acci ɗum hiɗen sifanoɓe filmuji bonɗi e murtalduji e piiji ɗum duwa ka waɗeɗi joni noon ndaaru oɗo filmu ɗo hakkude julɓe ɓen e heferɓe jokkitunoɓe ɓen e cokki Amr ibn al-As o moƴƴini fenande o wi hey kono hiɗe yaade toñen ɓe jokkuɓe Muhammad o wi nazlim atba'a Muhammad o wi sen toñaari ɓe hokkidiren ɓe lanɗo moƴƴata lanɗon teddinaɓe o raɗo en ɓe nodditi kadi reni o molnaɗo ɓe ni lanɗo meɗen faala hen tindu batte oya mako hanki tummodira kadi han pale wingel heewi église wingel heewi temple o ɓe alano hankintawa hande naata ha ɓiƴƴi Najashi inni bon on acca keɗe heeɓi ɗo groupe aji ɗiɗi hoɓɓe ko siɓɓe ɗon goy kadi enen ko pewal ngal ñawirten hakkunde men ɓe fof ko ɓe ɓuray siyankoɓe makkankoɓe groupe goto gino ari ɗo wino raɗaka mum no ɓittina fi no rewi Allah goto awa groupe go yutiri ɓawo wina ɗum raɗiɓe hara joni ɗen heeɗiɓe kamɓe ɗiɗo marɗo gonga wo ñaawen hakkunde maɓɓe on tumanelaɗo maki bon onon sakkitiɓe arɓe ɓe wulliti ko on mo wowlanta on ɓe wi ko Amr ibn al-As hoolimo wawi haala Amr ibn al-As ni lanɗo wona ko ɓe yenni sanamuji amen reweteɗi amen ɗin kon tun metti men wona ko ɓe yenni mawɓe amen ɓe jokka soobe kon fof metti men goyi ko ɓuri men mettude ɓe yenni annabi Isa tawi noon imo wuti hoore makko kawoltangol kongol woɓe yenni Isa Najashi ko ɗon immi taw o dimbi tuggordu makko ɗum tali jiɗi fof tappaka nde cociru woɓɓe giila annabi Isa yenni Najashi inni ko hunduko no wodi yennay ko Isa min fusay ko Jafar ibn Abi Talib inni ma'azallahi hasha lillahi ma qalu illa buhtana ɓe wowlaari ɗo si wona fenande yalan hey ko yo lando menen ina waawi men newnande min weeɗitane ko deftere jippinde annabajo amen o yewtiti Isa ko lando yini adde Jafar ibn Abi Talib kana fasihan wa qari'an wa mufassiran wa zahidan wa abidan wa faqihan tenge ɓe ɗo fof wino e makko ko talibajo anduɗo sharia on ko wawuɗo haala ko anduɗo firo qur'ana ko wawuɗo kadi lecture on kadi tilawa on kadi ceerno ko hawa mum o dari o wusuɓe o ƴetti Mariam suratu Mariam ka o janguno ka fuɗɗode taw Mariam wa dhikru rahmati abdahu Zakariya id nada rabbahu nida'an khafiya oya taw lanɗon fof ɗi jullede taw puisque ka nder bible ko ɓe andi fi Isa no wowle ko gila ñande weeta Isa jibine Matthieu chapitre 1 verset 1 ko ɗon fi annabi Isa aɗa wowleɗe aya on no wi'i verset 1 chapitre 1 verset 1 de Matthieu ko ɗon woni première citation de Christ dans la Bible dans le Bible wonde Dieu a dit à la femme Dieu a dit Allah wi wo Jibril wo dit à la femme qu'elle engendra un enfant qui prendra le nom de Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous wonde yaw yettoɗa debbo o heɓay ɓiɗɗo on ɓiɗɗo ɗon ko Emmanuel wiyete ɗum ko firi Allah no wondi e men ko ɗo fi annabi Isa wo fuɗɗa wolede kaden ɓiɗɗo qur'ana noon ƴetti fi Zakariya no jibbinde Yahya wowlanta bani Israila fi Isa wowlanta ɓe fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o jangi ha ɓawo hewti ka Allah wi ɗon wadhkur fil kitabi Maryam lanɗon immi gisa dari
wadhkuru jantoka qur'ana fil kitabi ka deftere no windori ka linjila non maryam fi maryama yumma nabi isa sado ito maryama hombo taw ayatu maryama hombo maryama be go ummu isa o nyaalo jotti bay jafar jofino e ayeje den zalika qawlul haqq alladhi fihi yamtaruna bayo dari ke do lando mo muga taw o ni attention ko minani taw no wole kon ka deftere jippinde muhammad do fi isa dum no hecci buri ko windi kon ka linjila ka bible len jodi o wi attention ila mari aye jego kadi jafar jetto e ali imran kadi idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Idh qalat imra'atu imrana, lorsque la femme de Amran a dit bengu imran on ko pati annabi isa ko on jibini maryam si tay qur'ana woli fi pati annabi isa holli ko qur'ana woli fi isa wono la si goddo ilo min andi cheikh mukhtar be ko men jangi dayno be andi tane be seni kona keddo be fuddi e business be andi be hande goddo goyni awakirno mi andi bembe moƴƴa tan ni ala on do hirsi hala kata bible no wolde fi annabi isa qur'ana ƴetto fi pati annabi isa nando gimmi o wadi tugor makko dum o siifi o wi laawol amen gol e laawol arngol gol e modon makka onon be sukaaɓe waɗaɓe barki ɗo ko gooto allah ko gooto o mo yew ɗo fi muɗum min mi andano ko makka warata de kono mi jangi fi makko ka tawrete kalinjila no windi kalinjila ka tawreta taw psalms ma hono de les proverbes ko ɓenta kon les proverbes ma ko ɓenta kon kings les rois no windi nder ton wonde annabi isa inni je prierai le père qui est au ciel qu'il vous donne un paraclet qui demeurera avec vous éternellement. Annabi isa wi mi toroto Allah wonɗo dow gawo fiyo jonnu ko wiyete paraclet nokkugo wi consolateur et le mot consolateur et le mot paraclet consolateur ko haala consolateur ko anglais mo faami consolator ko bi mana arowo yurmina yimɓe ɓe ma po fi maɓɓe ɓuttinaɓe ɓerde si ɓe sattirama yaafinaɓe si ɓe heeɓi sattede tamƴinanaɓe yurmede ɓaawo muñagongol ko wiyete consolateur et le mot paraclet ko haala ibrania wona anglais wona français paraclet ko faabotoɗo qur'ana kadi ari wi en on nelaɗo ko on woni on paraclet laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Donc azizun on alayhi ma anittum ko woni paraclet mo ma posita yo mapito on faami en wata yotugo ɗum ɗo fof ko annitingol en tu wonde diina ka jogi ɗen kam miɗo addude landal e fi makka chrétien ɓe ɓen bible je ko ɓe jogii kon kop wona mi wowni ko bible je ɗen ko tappale e tindi e taali woni nder ton. Il n'y a pas un chrétien qui peut contester. Minari dara ko papo ɓayo min kadi ɓe jogii karama koɓe ka bible mbiɗa anndi chrétien ɓe gono konake ɗo ɓe memminiɗan ko abdoul majid noddete ko gandi ko betijo ko on woni semajo chrétien ɓen afrique ɗo fewton o faami ko on seemi kala wiyeteɗo chrétien ɓe ɓayno eɗen jogii contact on il blague avec nous on va l'inviter ici bo yeru men on taw e ndebriyoto on faami chrétien jo ala lagine wawuɗo en wi'ude wonde ka diina wiyete ka christé yagal bible no légalise kaɗo diina par ce que bible no wodi fi makka. Ok, diina kanko ka yalti ko duuɓi 333 o christianisme jokkaɗo ɗo ko ɗum waɗi paul tigi wi ka bible c'est fi à l'Antioche que les disciples de paul o monti paul on o wi que les disciples ont pris le nom chrétien wo ko Antioche ɗum ko Antakia ɗum koye Turkiya ɗum ko selon histoire d'église on ko cocirno woni kon fi tariha mum on windi ka doctrine ka defte maɓɓe ko duuɓi 333 Paul ari fembi chrétien ɓe ɓen chrétien donc le nom n'existait pas inde nden hari ala annabi isa e jokkunoɓe moɓen ko honno ɓe wiyeteno ko muslimun falamma ahassa isa minhum lkufra qala man ansari ila llahi قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أسألكم بالله عليكم إذا كان الحواريون مسلمين فماذا كان عيسى؟ هو إمام المسلمين
si tawi hawariyuna e inni washar seedi to bi annana wonde men muslimuna ko men julɓe si tawi hawariyuna e woni julɓe haɗa annabi isa ko ndu wonno almamijo julɓe wotan feeti hoore men jokken ɓen sakkitorde yewtere nden enen diina ka jogi ɗen kan en hattundina e jokkugol ko enen duwa jokkede ɗum ɗon kadi en jogii dalil ka qur'an wonde enen julɓe ɓen en duwa ka jokkude ko enen duwa jokkude kala wiwɓe ɓe jokki diina ma no mari diina ko kanko duwa accitude kan diina ma laawol ko jokki ɗon o jokka en enen julɓe enen en yamiraka jokkugol hay gooto enen ko en rinɗirɓe diina selluka alqur'anaɗe tellinde iwrike allah nde allah ƴetti garanti bonnetake annabajo gonguɗo gerdaɗo ha ngadu noon fof tabintinani mo wonde koye gonga woni science on confirmi koye gonga woni tariha on confirmi koye gonga woni sariyaji ɗi bani adama waɗa ɗi adnalla on confirmi jonnitimo gonga wonde koye gonga woni enen en hatojini en jokkugol goɗɗo e ko woni e mum allah yeetiɓe wonde allah yeeti en ka qur'an fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ka fa in amanu ɓe jokkuɓe diinaji goɗi wona islam si ɓe gomɗinirino bi misli ma amantum yeru kum gomɗin ɗon kum harana julɓe makka ma madina ɓe ara ko yeru islamu lagino homo yoɓɓe fi mum nane juulay janggay kono yeeyay ko harmi hara ɓe gomɗinirno wano islamu lagine on tum taw hara ko yeru gomɗinal men ngal ɓe ɗo gomɗinno allah wi faqad ihtadaw harayno ɓe feewino wa in tawallaw si tawi ɓe salike si tawi ɓe salike ɓe yeddi ɓe ɗurnike ɓe wucciti allah wi fa innama hum fi shiqaq haray yo gandu ɓe woni e nder lurre hakkundeji maɓɓe ton fa sayakfikahumullah si tawi a jogitike diina ma kan selli allahu yonima ko liɓa ɓe kaɗo diina meɗen ko kaɗo woni assurat almustaqim laaɓi jelu mi lando on ko laaɓi jelu wiyeten yo allah fewniren sirat almustaqim ɓawo allah yewti en ka qur'an o wi ya ayuha alladina amanu la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum allah wi vous les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens woton jogito alyahude annasara fi weldiɓe huwodiraɓe hoolodirteɓe allah wi nokkugo laa imana lahum ɓe ala hoolare on faami woton hooloɓe yiɗonɓe jokkonɓe kala tawtuɗo ɓe weldi e maɓɓe naɓidi e maɓɓe koye maɓɓe o jeeya ayi dare ɗum aron darey ley ka qur'ana ka fatiha ko laaɓi jel wonɗe wiide yallah fewnire siratal mustaqim ɓawo en jangguino aya on nane fastamsik bima uhiya ilayka innaka ala siratil mustaqim ne jogito ka diina arkama diina islam andu hiɗa he ore laawol foccingol daaro ñallal be ñallal hara juuɗu farillaji maɗi a wattari naafilo fus sunna o rawati bo a waɗade hara ko farilla on simple a wiyay ihdina siratal mustaqim allah fewnin men laawol islamu foccingol ngol a wowlay ɗum laaɓi sappo e jeɗɗi ñallal a wowlay ɗum laaɓi 114 119 fois par semaine a wowlay ɗum 476 fois par mois laaɓi 4jeɗɗi wowlata ɗum e nder lewru hiɗa wowla ɗum laaɓi guluje 5 e 112 5712 fois par an wonɗa wiide yo allah fewnire siratal mustaqim bi fuɗɗiɗa wiide allah fewnirme siratal mustaqim alandike ko hongol woni ngol point d'interrogation alamatu istifam ɗon noon ko fello ɓaawo julɓe no woodi ɗo wuuruɓe duuɓi 60 firari qur'ana ka kala ko ari ka lensiɓe anndi kala ko windi ka indépendant hiɓe anndi woɓɓe kam no ɗaɓɓi jabura kadi wo ko jabura dawuda no hunjaaɓe ten no ɗayno waɗi ɗo a faami janngari qur'ana ko sifa ɗin no wi anndi so tawi si fi bandi no wolede ko sifa ɓe yimɓe ɓe haaju mum ala e qur'ana allah wi ɓe wuura e gurdam ɓittuɗam kayɗa ɗo ɓe doga ceede ɓe doga boofo duudu hiɓe doga gerto boɗe hiɓe doga nene boboɓe hiɓe doga yimɓe hay rendu waɗiɗo ɓe maƴa ɓena ɗum ɗo kadi no namere ni wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan banka wuruɗo ha ko bantara e maagi e nebbele waɗaɗe sooda reedu o deƴƴinoto dumaɗena ɗum ɗo no namere ni ɓayo anda allah seedata e namere ni fa inna lahu maishatan banka haray siratal mustaqima on allah yeetike en qol islam o wonɗen e mum ko ɗum woni diina annabaɓe ko ɗum woni diina yannoɓe shahide ɓe ko ɗum woni diina kala moƴƴuɗo feere ko
ko ɗum kadi woni diina kadi kala gonguɗo e konngol wi'ugol ko Allah woni rew min alladina an'ama Allahu alayhim min annabiyina wasiddiqin washuhada wasalihina wa hasuna ulaika rafiqan. Donc si ɗen torade Allah la fewni ɗen siratal mustaqim ko ka diina ka wonɗen e mum yandi woten walli ɗum ɗo jokke woɓɓe woten walli ɗum ɗo yembe yimɓe 24 et 31 min mi alanade girdi gaddare wolugol ɗo adda référence ji ma ɗuma ko kongu ɗiɗi mi yetton fi 24 et 31 24 wona hay feeto chrétien jagigo ka christianisme ko ɗum waɗi chrétien ɓe wiyeteɓe orthodoxe ɓen no misra ɗo seeɗa ɓe Canada ɓe misra e Canada ɓen wi'i kala feetuɗo 24 ma le 25 ɗon andi enen pays francophone on ko 24 on Noël kaleɗe anglophone ko 25 on ɓena Christmas kono fo e mum alaka Bible. Il n'y a pas un verset biblique qui nous cite la datation de la naissance de Christ. On aya alaka nder Bible yeti ɗoy annabi Isa ko ñalande kaarine jibina ɗum alaka nder Bible. Je maîtrise la Bible plus que le Coran. Ko defte capanɗe jeego e jeego woni Bible on, capanɗe jeego Ancien Testament, jeego woni Nouveau Testament on. Ka Ancien Testament aranere nden ko Genesis wiyete, sakkitorne no wiye Malachi ko nden timminde capanɗe jeego. Nouveau Testament on évangile on ko Matthieu han e Proverbe defte jeego. Jowije ɗen ko yimɓe ɓe lamɓe moƴƴinno windi, jeeɗaɓere nden ko Paul bonnunoɗo Bible on windine ko ɗe ɗo wiyete Bible ma Bible. Ala e nder aya goto ka Bible wiwde annabi Isa ko ñalande karde jibina ma yettoma ko le 24 ma le 27. Hari chrétien ɓen ko gomɗinno ara num ko wonde annabi Isa ko jibina ko ñande jeego janvier. Oɗo 24 et 25 ɗum kadi harɓe ala dalil ɓe terti. O 24 et 25 ɗo ko feetoji lamɓe ɗiɗo finansunoɓe Paul ɓe fi yo bonnu Bible on. Oya no wiye Mitra kanko wonno lamɗo e Turkmenistan oɗa Byzantine oɗa no wiye Sylvester le roi Sylvester Junior ko on laamino romain ɓe ɓen laamu Byzantine mum ɓeɗo ɗiɗo finansuno Paul après ñalaɗe ɓe jibinaɗen noon finance waɗa comme anniversaire haray hande on ko ɗo darotoɗen ɗin ñalɗi ɓen ɗo ɗiɗo ñande ɓe jibinaɗen ko ɗen église ji goo woni feetude église ji goo wi wono église orthodoxe o ɓe inni kala feetuɗo 24 ma le 25 hara o yalti diina hara hande kadi kanko andi si jokkoya julɓe ɓen kono nawa chrétien yande kadi témoin de Jéhovah ɗo gandi ɓen ɗo jinda ɗo senda sakuhoy o lukkiti sakuhoy defte kuyɓe kadi koye ɓen haaɗi gil mouvement wi gil no mari financement molanaɗo Amérique kono ɓalejo jindoɗo jinda senda ɗo ko ɗum hay porto yaray koy koye ɗo sa yi koye jindiɗa ɗo e pettu a sikka ko ala goɗɗum ils sont bien payés layifuji ukkini ɗer toon kon noon ɓen portoɓe no andi probléme maɓɓe ko sayre maaro. Notre problème d'abord est un problème de Mali en feƴƴaali taw ka abbere maaro ka sayre ɓe ƴetta ɗo seeɗa ɓe jonna ɓen ɓe ñaama ko mouvement wil sincangil en 1962 ngil valida États-Unis d'Amérique en 1972 ɗum no wiye témoin de Jéhovah ɓena ɓe ko anglais de Jehovah's Witness shuhudu Yahuwa ɓen kadi no jinda ɗo ɓen wi'i wo kala gomɗinɗo ñalande nde annabi Isa jibina e mum woni ko 24 ma le 25 haray on ɗon on o majjama lingila on wo kala feetuɗo nde haray o waɗi bidia ka maɓɓe kamɓe chrétien ɓen. Donc si tawi hay immoɓe maɓɓe ɓen kamɓe chrétien ɓen ɓe alana dalili haray ko on ɗo noon julɗo ƴettiri ɗum jogitori ukki e nder muɗum ha mbeɗe lanni e leydi julɓe nde 95 ma 97% ɓiɓɓe julɓe haray 24 et 31 on wallidire yewten sukaɓe men ɓen hamɓe wallina amma 31 on ɗum ko feeto sanamuji sappo e ɗiɗi ko ɗin wiyetede 12 mois de l' année ɗo gandi ɗi sanamuji sappo e ɗiɗi ko inɗe sanamuji Hollande Sylvester ma Charles no ɓe inniraynomo noon le roi Charles ɓawo moƴƴini marno ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo ɓe ƴawi e nder laana ka yooliɓe fof ɓe maayi on faami on tuman o moƴƴini statiji o nannitini ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɗɗo makko ɓuraynoɗo mo welde on o innitiri on sanamuru goo o inni ɗum ɗon ko yunaye ko ɗum woni janvier ma januari ɗum woni no premier fils par ce que kanko o wi wo ɓiɗɗo makko sakkitiɗo on ko hakke ko yiɗi on ko woni afo on ka makko afo makko on no wiye décembre on décembre ɗon ko firuno ko haalo maɓɓe ko ɓiɗɗo tiɗunoɗo probléme ji ɓay wo on warno nene mum ko ɗum waɗi ndaare probléme ji ɓurɗi jande ɗin e addalla on koye décembre ɗi waɗata na e ngal ɗo ɓe wino le 21 décembre anna on lannayi na ɗum ɓe wolno c'est que ko innitira ɗum ɓiɗɗo warnoɗo nene mum nambaraji waɗayɗi e décembre ɗin beere ko marsata kon e décembre e adnalla o marsata e nokku e adnalla o e lewru hay wotu donc
on tuman noon o hittini o wi son limi ɗiɗɗanɓe 12 son sakkitori ɓiɗɗo marnoɗo probléme wiyeteɗo décembre on nde ɗon wola fiimo mi yiɗuno no wiye janvier o wi nde ñande miɗo fala empire romain on fof yo waɗu féri yara goto yaari golle fof nde ñande jooɗo welto yara beere itto loko fijaka muɗum on tuma nde ñalade déclara wonde ko nden ɗo woni premier jour de l'année car le jour représente le premier fils du roi ko ɗum woni o feeto 31 wigol ra'su sana nouvelle an sa naati e ɗum haɗa ya andu wona feeto hay goɗɗo wonɗa wadde ko feeto leggal lesanongal sana muɗum no wiye yunayi donc aɗa ko ɗum ɗon marno komi yewtayi sukaɓe wallin ɗum wakkiloɗen kadi yiden heɓen contact e maɓɓe yetoɗen ɗi ɓe sorto e muɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal